ただいまからキリバスと仙台市民のオンライン文化交流会を開催いたします。Kamna pena ni Mauri. O siya nang waki na. Kanon na rawaki. Detay ay. At tiritaki. Masapen. Linaw tintinete. Temaye. O anene. Ayanaki. Nanapoto niya mo. Tiyunesko. はじめに、この動画をご覧いただきますことを御礼申し上げます。Timoni pay. O punte pa na. Nikakaitaw. O karaparapa. Metakumi. Detay ay. 私は司会を務めさせていただきます公益社団法人仙台ユネスコ協会の事務局長の羽生真由美です。TMC detay yung kanne. Ponnei Mayumi Hariu. De Sakurapoki. Nikaputa. De Sendai UNESCO Association. そしてキリバス後に通訳司会をいたしますのは一般社団法人日本キリバス協会の小野ジョン正夫です。Opening ay John Masao Ono, Men Japan Kiribati Association. 私たち仙台ユネスコ協会は数年前から地球温暖化問題を取り上げて持続可能な世界を目指す活動を行っております。Ngaira, the Sendai UNESCO Association, Ganne Siwaki na Rawaki, Ibukin Putokan, Karikirakian John Nape, Teruati Metua, keep promoting creation of sustainable world in Lontapewa Tirikinkai. Onikotaki, Metakota, Yon Pibitakin Kanonipon. キリバス共和国は気候変動危機の真っ只中にある中央太平洋の国家です。そんなキリバスの豊かで素晴らしい文化や危機的な状況への理解を深め、また日本の文化も紹介し、お互いの文化とユネスコ精神を大切にする、特に未来を担う若い方々を育てていきたいと思います。Itabe Kiribes, Emena, Nukan Tibetebeke, Namakina Korokoran Pibitakin Kanonipon. Abonan Kakawaki, Atan, Onevia Ben, Katini Kiribes. Aikamone Ben Tamerua, Mendakaruna. Nikutakinapé, Messibasipan Katin sa Ben. Nakoya Kain Kiribes. Diki, Rondikirakeni Kiribes. Deropa, Sikunan Putoka, Karikirakian, Aruia, Rondikirake. Ika nakarinia Katin Tiape, Tuwana Metuwana, o Ikakawakinan, Anapoto ni Yango te UNESCO. 今回の交流会は、公益社団法人仙台ユネスコ協会の2021年度キリバス民間ユネスコ協会設立支援準備プロジェクトの一環として実施されています。Tiritakin Tayay, Oiwakinaki, Yan Anakarikirake, the Sendai UNESCO Association, Saban, Ayarana, the preparatory project for supporting establishment of the Kiribati Non-Governmental UNESCO Association by Sendai UNESCO Association. 仙台ユネスコ協会は戦争のない平和な世界を願って設立された国連教育科学文化機関ユネスコの精神を民間レベルで啓発するために世界初の民間ユネスコ団体として1947年に設立されました。Sendai UNESCO Association, Puntimon Rapata, Emination and Kuntita Uteka, Ekateki, Diriki, Tenga Wapua, Avi Mesua. Ibukin Potokan, Anapotoni Yango, the United Nations Education, Science and Culture Organization, Kete UNESCO, Nakoyete Boton Nometa, Jonape.
Oin katian di UNESCO, metakantani nga, paya na mga akia, tibuaka, jo nape. 皆様方にも自然環境保護と文化の継承について、そして特にキリバスの皆様には、ユネスコ精神である戦争は人の心の中で生まれるものであるから、人の心の中に平和の砦を築かなければならないをご理解いただける機会にしたいと思っております。Punarakantani nga, emontipes. Para wakin itay yay, inakota o karapepe kakawakin. Katimetuan tiyotapanin o puntikatay. Nikotaki, me poto niyango de UNESCO. Atibuaka, akariwaki, menanoia ometa, ibukinane, inariyay, inanonna na kantani nga. Temenna me temenna, tiyotanga, ibukin kamenuan tiraw ke. Since war began in the minds of men, it is in the minds of the men that the defense of peace must be constructed.